usaliti. Wamebeba roho za kwa nini? Wamebeba roho za usaliti. Baba, Yesu, tegemeo la kweli, Yesu, msaada wa karibu jamani, Yesu, ni Yesu, Yesu, mtetezi wa wanyonge, Yesu, mtetezi wa wenye shida. Yesu, Baba, Yesu, ni Yesu tegemeo. Yesu. Wakati mwingine umekuwa na marafiki, lakini marafiki wamekuacha njiani. Wakati mwingine umekuwa na marafiki, lakini marafiki wamekuacha njiani. Leo inua macho mtazame Yesu, leo inua macho mtazame Bwana, leo inua macho mtazame Yesu, leo inua macho mtazame Bwana. Wakati mwingine umekuwa na marafiki, lakini marafiki wamekuacha njiani. Wakati mwingine umekuwa na marafiki, lakini marafiki wamekuacha njiani. Leo inua macho mtazame Yesu, leo inua macho mtazame Bwana, leo inua macho mtazame Yesu, leo inua macho mtazame Bwana. Baba, Yesu, tegemeo la kweli, Yesu, msaada wa karibu jamani, Yesu, ni Yesu, Yesu, mtetezi wa wanyonge, Yesu, mtetezi wa wenye shida. Yesu, Baba, Yesu, ni Yesu tegemeo. Yesu. Unapokuwa una shida na matatizo, tegemeo lako ni Yesu mama. Haijalishi umeteseka kwa miaka mingi, tegemeo lako ni Yesu, wala si wanadamu. Wanadamu wanaweza kukusaidia akachoka. Inua macho yako mtazame yeye, ni msaada wako wa karibu Yesu. Yeye ni mwingi wa huruma, Baba wa upendo, Baba wa amani. Yeye ni mwingi wa fadhila, Bwana anaweza, anatosha Jehova. Katika magumu unayopitia usiogope, mtazame yeye Baba. Katika matatizo, shuruba mbalimbali unazopitia, mwangalia yeye Baba. Baba, Yesu, tegemeo la kweli, Yesu, msaada wa karibu jamani, Yesu, ni Yesu, Yesu, mtetezi wa wanyonge, Yesu, mtetezi wa wenye shida.
wanyonge, ni Yesu, mtetezi wa wenye shida,